kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasangsangpot mo lang rumwar ka manan, bakit? Ay nawaw, nag-text nga rod ni Mari Mimi, kay bagbagak lang kan ka itay. Sa di naman, anti papanan nyo iti gayem mo. Awan ti papanan mi, agkapi kami lang ijabalayda. Adumat ti kape diti balay. Saan na namasapol ang makikapi ka pa iti balay da, Carla? Agtimpla ka lang ni tano kaya't mo ti agkape. Talaga di ka makaaawat mat si Kadino. Amumat, mano abulan asan kami ang nagkitkita iti gayem ko. Kasano ka di ka moten matatao diti balay? Di ka man manaktak, kas makitam, agrubrubuatak. Di ka agpakarabi ha? No kas tataktakan nak, awan talaga marabyanak nga agawid. Ay, naimbag man, tanakaumay ka, Mari Carla. Oh, kumusta ka mutan? Kastoy lata, Mare. Awan nagbaliwan na. At dati madlaw ko, Mare. Ah? Apay, anya day ta amadlaw mo, Mare? Timangos matanday taagong mo. Katno agpada tala alup pa, pidi na udya nagkita ta. Ita, nagtangos ang tagong mo. Day ta ti kunada rhinoplasty, Mare. Anya day ta rhinoplasty. Reto kay ti agong, tapno tumangos, Mare. Aya? Mm. Mabalin ang maigaman tagong mo, Mare. Ay, sige lang, Mare. Inayadum, Mare. Ay, wow. Talaga nagtangos kan, Mare. Bagay ko nga tamot ti kasta nga agong, Mare. Ay, wen, Mare. Adda pumintas ka no natangos ta agong mau. Rugyam laangan ti agurnong. Ta saan analaka ti agparitoke iti agong, Mare. Kinapudno na. Tinobyok piman tinang sponsor iti retoke ti agong ko, Mare. Ay na, kaya't kumatikas ta nga agong, Mare. Rugya akong ti agurnong. Ay nawaw, alkansyam ta nakaparabaw iti lamisaan, bakit? Wen lakay, at dati your urnungak. Kanya nga iti ornongam. Secret. Anya? Nayo naman kit din no, adda kwartam dita. Tapno mapuno adagos. Anya ti ornongam aya? Basta adna. Nayo naman kit di ti blue bills lakay. Day tang alkansya kat para iti arapaap ko. Iso at tulungan na kumatap no makumpletok lakay. Awan kwarta kita. Pangala ako may ti kwartak nga. Kat si kamo ti mangiduldulin iti ATM po. Aywan na niya. Bayam, kasayak to ti sweldom lakay. Kita ama, ang mga no saan manan nga importante tayor ornongam ako nam. Anya, kumusta ngay, Mari Carla? Mabulan ng tinapalabas. Sipud ko nam arugyam ti agurnong para iti agong mo. Ay, iwan, Mare. Napuno matan ti alkansya. Kita Mare. Ay nawaw, day talaang, Maray. Ha? Adda ka di parikot, Mare? Day tati budget mo para iti agong mo. Ay, uwan, Mare. Ay nawaw, kurang day ta, Mare. Anya? Day ito iti listaan dagiti ginastos ko para iti panagparitokik iti agong ko, Mare. Ay, nawa. Dakal matgaya, Mare. Ay kauwan Ngam no talaga akayat mo tinatangos nga agong. Ay maipamuspusan day ta, Mare. Ada tinapanunot ko apamuspusan, Mare. Anya day ta, Mare?
Isaldak pa'y laang ti ATM nila kay kumare. Ah? Angam, san nga ta nga agungot nila kay mo, Mare? Itian niya ko maaga po nga agunget ngay mare. No natangos ton ti agong ko, isuntumat laang ti may dayaw, mare. Ah? Ay, sa bagay, Mare. Isurum kanyak, no sa dino ti klinik ti doktor mo. Tapno maoperaan matan ti agong ko iti kabiitan a panawan. Nay na, mabainak no kasta nga agkuy-kuyog tamare. Karkaro amadlaw alupap ti agong ko. Agpakadaak lakay. Adda na patagalakad ko. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Badbadom samot taawit mo. Wen, mapanak iti ayan damari mimi. Tada aramiden mi. Manungal daw mo ijay. Diyak pa'y masigurado. Di awanan ti agluto iti balon ka. Sapay kanayon ti overtime mi ita. Ay kat anong sampay laang ti agluto Nalakamat laang dayta, tati laang matkanam ti lutuan. Ay na. Ay, magagaran ako na makakita iti resulta ti ritoki ti agong mo, Mare. Ay na, unay syakmat mare. Excited akla unay mat. Tibilin ti doktor mo, Mare. Surutam. Wen mare, Aramidum amin. Tapno mayat to ti resulta ti operasyon mo. wen mare, awan ti pagdanagam. Inlistak amin dagiti nasken nga aramidag. Ay, gayam. Saan ka di pa'y ngay mauawag nila kay mo, Mare? Imawag itay, ngam inbaga ka busy ak mare. Ay, naimbag man. Tadi na dinamag ti ATM na, Mare. Saan mat mare? Di na mo anay saldakon ti ATM na. Di na pa'y nadlaw akin nasayak ti savings mi mare. Ay, nawaw. Kunak man no ti laeng ATM na mo ti insaldam, Mare. Ala ka, kinisayam mo't gaya magraman savings yo. Masukatan tulat ta, mare. Ala ka, Mare. Kasanon no maamuan nila kay mo, kat agungot, Mare. Kaanong agawit ka, bakit? Mano alawasan na di ka nakitkita. Saan pa'y analpas ti aramiden may ti kumarek? Agteksak tulat taken ka no kaano. Agasam man day ta. Makauray ka kadimat lakay. Anya nga mintiar aramidan nyo dita aya. Secret. Kita ang mga kalukwan mo tunday ta. Saan matkit di? Awan ti rum mga pagdanagam. Agpakada akon, tani ay ayaban na kun ti kumarek. Mangan kami kanon. Bye. O sige, agan anad kamot lita. Umayak man, Carla, anak ko. Sumra kailangan tatang. Adak ni ti kusina. Ay. Ni Carla nga ay. Awan ni Carla dito tatang. Ada ita yan ti gayem na. Ada ti aramidin na ijay. Tsaka mo tatang. Di na mo't iba ganoan niya. Kaano pa'y anapan ni Jay. Mano alawas ang tinapalabas. Ni, agtugaw kayo ta agkapi kayo pa'y. Anda mo ti nabati at tinapay. Ay, kalkalpas mi laeng kaninanang yu itay. Umay ko laeng itulod to'y bangos asidaan yaw. Agyaman ako na tatang. Awanan yaman na anak ko. Mala, agpakada akmot laeng. Ta mapan kami mat kaninanang yaw iji bangkag. Si kamot gayam day ta, Carla anak ko. Nagapuak iti ayan tigayim ko tatang. Naan-anaw ta agong mau. Ay, kwa tatang. Payakas ta. Kasla nasugat may. Ay, di kay madanagan tatang. Sana basta sugat dayta. Parte ti panagpapintas ko dayta. Anya? Agimbag to dayta tatang. Kat nung mapasamak dayta, sigurado a puminta sa kakarkaro. Agoray ka. Imparito kem kaday ta agong mau. Di yun saludsudan tatang. Basta. Agpatuloy akon. Tamangan mo agur uray nila kay ko dita balay me.
Limabas ti anak ta itay awan ka bakit? Ay nasaya at may tanalagip na ti agaway. Isumat lagaya manabayag asaan na nagawin di tabalay da. Ay nawaw. Di mo ibaga nga adda nagapaan da ken nila kay na. Saan bakit? Anya nga raw. Imparito kinatagong na. Anya? Amangan ko na no kwarta ang nagrigrigatan nila kay na ti ginastos na. Ay, nukas tala ang agapadan tumanain. Jak manam mo iti dayja Carla. Kumporme ti aramiden na. Isa nagdardara sa nagawid itay. Ta ammo na nga adumanin ti salunsudak ken kuana. Nasayat mo't na nagawid kan bakit? Kasangsangpet ko lang itay alas 12 lakay. Nagkapuak mo't iti ayan ti kumpare. Wan gaya. Adda kan umot ti sweldo mi. Ha? Adda kan ka ti ATM card ko. Saan ka di? Ay, kwa ngamin lakay. Ako na ka. Sumango ka man ngamin no kasarsarita ka. Di naktali ko na nakastaa. No sumango akin ka. Di nak nga takaungat. Ay nawaw. Itian niya aga po makaungetak. May isa, dua, talo. Ay nawaw. Ano tagong mo? Kastoy ti kunada aray no plasti lakay. Anya? Imparito kik ti agong ko. Tapno tumangos mat basit, ah? Ayaw na kan. Nangalamot nga iti kwarta pinagbayad mo. Di ka agong ungat alakay. Insaldak ti ATM mo. Kinasayak ti savings ta. Ay nawaw. Ay, di ka man nagkararamid. Bakit? Pudno ti bagbagak lakay. Di ka madanagan ta worth it mat. No tumangos ti agong ko, di umapal to dagiti tattaukan ka. Natangos ti agong ni misis mo. Kunadan to, ah. Ay napo. Jak ammo no niya ti aday ti panunot mo si Kakarla. Dahil tulangan tinapati iti savings ta. Wan lakay. Mano ti binayadam aya para iti dahi ta agong mo. Medyo dakkel mat alakay. Ay na. Sinayang mo lang ti kwarta. Ay, saan asayang dayjay lakay? Investment matlaang dayjay. Investment tapno tumangos ti agong ko. Kasta nga rin ti kayat mo. Natangos ti agong mo. Ngam awan mo't urnong mo. Insaldam pa yung ti ATM ko. Ay, kasano nga rudan dahi ta? Alaman. Di ka agungat lakay. Masukatan to ka di. Tsak amukin ka. Agsaysayang kay ti kwarta. Urnong tayo ti mano atawan. Ginastos mo para lang iti dahi ta nga agaw. Ay puuna yung ti kasta. Isubli kong ti anak yaw tatang, nanang. Ay nawaw. Apayan, dinaw. Gastador launay tatang. Dakkalagatan ti ginastos na para lang iti agong na. Ay, unay ka na nakaw. Hostaw ti atap meken ni tatang mau. Narigat ang mabagbagaan na iti akarla nanang. Basta agdis-desisyon lat tamot tan. Di na pa isaludsudan no okay lang kanyak. Sorry nga minan alakay. Sana may subli ti sorry ti dakkalagatan a ginastos mo. Luapay nga minmait. Masapol nga iparitukim ta agong mau, Karla. Wen nga raw, no na kontento ka kuma, iti agong mo, o di mayat. Awan kuma, ti pagapaan yaw, iti asawam, hangman niya ngay nga raw. Di kan tumo ngamin agpampanunot, anak ko. Anya pailaan kar aramidam niti balay, sika, Karla. Talaga ka di adinak mapakawan lakay. Di nakrengrengan. Tanagado ti pampanunuta kita. Intulog ka nga rudan iji balayo. Masyan ka di kanyak alakay. Masyanakan ka. Si Kantopay, awan ka asim kanyak. Sana na maulit tayo jay lakay. Talaga asaanan, kabandkan diti balay. Agawid kakit din. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tada trabaho kita. Buok mon samot lagi tayo, Linda bakay. Saan lakay? Kita apuraw ti daduma abuok ko. Ay nawaw.
ang mga nubuok ni Carla dagita oy. Sapay nagadaw na urnungan dito'y salas. Sigurado abuok ti anak tadayta. Nakita kay nagsagay say dita itay agsapa. Ay nawaw, saan samot anormal ti kasta bakag? Talaga asaan anormal daytan lakay. Stress nakit din dayta Ay, agar aramid nga may hindi pa ka-stressan na. Kasano pa yan daytoy na anang? Maibibos matan ti buok ko. Kunak tumay. Buok mau ti agkaiwara iti salas. Awanan na anang. Umimpisan ti buok ko. Daytan ti resulta ti stress mo, anak ko. Anya ngay ti agas daytoy nanang. Diyak kayat ti agbali na kalbo. Ay, ali agaramid ka pa iti paka-stressam. Ni nanang mat. Kaslasaan kay mata concern kanyak. Naing pestibuok mo, angem at least natangos mo taagong mo. Madanagan aklauna yan ngam kastapay lang matibagbagayo. Ay talaga nga umingpis dayta no di ka agnak-nakam. Inton sumaruno nga men, sakbay nga agdesisyon ka. Ipakaamumpay nga umuna ken nila kay mo. Sana kasta basta mangirwar ka iti kwarta. Sikamot lang ti mga aramid iti paka-stressam. Tulungan na kumananang. Kasari tayo ti asawa. Ay madya, sika ti nagaramid iti kalukwan. Isuga ita, sikamot ti agpanunot iti wagas. Tapno mapakawan na ka ti asawam. Understood? Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon ka, kasaritan pa'y ti kabalay mo, nang runa no kwarta ti saritaan. Di ka agdesisyon asiksika, tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.